akĩarĩria aikari a Narok mwena wa Para Bruce na njĩra ya thimũ ya mũrũ wa nyina Mũhũgũ Kenyatta kuona nĩwe auma akorwo arĩ mũgeni wa gĩtĩo igongona-inĩ rĩa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Mũitarero Ole Kenta gĩa kũrugũria kĩoneki gĩake gĩa gũkarũĩra gĩtĩ kĩa gavana wa Narok 2027. Uhuru Kenyatta ugĩte we ndaramakio nĩ arĩa maramũkĩrĩra rĩrĩa araria cia ũteti. Vyama vingi ni tuheshimiane. Mimi kwa ukweli siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu. Mimi hakuna kiti yeyote mimi natafuta. Lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu. Ukienda Amerika, wakina Obama bado wanatetea vyama vyao. Kweli ama sio kweli? Uhuru nĩ orĩtie atongoria metĩkĩre kwĩyumĩria na gũtetera kĩama gĩkĩ hatarĩ guoya na oho kũhoya aikari a Narok marũgame na Mũitarero Ole Kenta. Mtu ambaye atatetea haki za watu wenzangu, haswa nyinyi jamii ya vile mumeniunga mkono, mimi sasa naunga mkono mtoto wenu achukue pahali tuliwasilia na apeleke chama chetu. Nake Fred Matiang'i mũhũranĩri wa gĩtĩ kĩa ũpresident na kĩama gĩkĩ augĩte muoroto wa mũng'ethanĩro nĩ kũrehe ũtongoria mwerũ, mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, akiuga atongoria a mũng'ethanĩro marĩ na ũrũmwe na matiratigana nginya magaikia thirikari ya Ruto nja. Na kwa sababu tumekuwa hapo mbeleni, sisi kati ya vyama vyote ambao vinaongea mambo ya uongozi, sisi tu ndio tumeongoza nchi hii. Jubilee is the only party that has been in government. Kwa hivyo we know what we are talking about. Sisi kwa upande wa upinzani niko hapa kwa sababu nimealikwa na Mheshimiwa Kenta pia na Mheshimiwa Matiang'i wasema nije hapa. Sisi upande wa upinzani ningependa kuhakikishia jamii ya Jubilee na jamii ya Wamasai kwamba sisi ni kitu kimoja. We are united. Tunaunda timu moja ambaye inakuja kuleta mabadiliko katika taifa la Kenya. Hakuna kugawanyika sisi. Atongoria a makanitha nĩ morĩtio mahoere bũrũri ũyũ rĩrĩ ũteti ũthiĩte na mbere kũhiũhia ngwatĩro. And I've called this community today here at Para Bruce to tell them that we have a new home in the name of the Jubilee Party. Can we just show that you have agreed and you have given me the permission to take you to Jubilee? Can you just show that? Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua.